Dobrodošli u Senzaciju, YouTube kanal u kojem uzmemo najbolje i najgore od interneta i onda to spojimo i dobijemo našu emisiju. Krećemo. Što se dogodilo prošli tjedan? Škola je završila i maturanti su bili presretni jer ćemo biti najduže ljeto i to su jako dostojanstveno primili svima drugima kojima škola još uvijek traje i nisu to nabijali na nos. Neke škole, nećemo ih sad nabrojati, tu su ovako izlistane, bar ono što smo našli na internetu, svaka čast, to su ljudi koji nisu bacali brašno, jaja i ostalo, nego su skupili to sve i poklonili onim najpotrebnijima. Vi ste Senzacija tjedna i hvala vam puno na tome. A ona ostala većina je radila ono što maturanti inače rade i što ne smijemo spominjati u emisiji niti vas prikazivati jer ste bili odvratni! Mali savjet, životi su vam mladi i pazite se, pogotovo se pazite poroka. Ti propadaš jer se opijaš. Stvari koje radite sada i koje ostaju na internetu ostaće i za 10 i za 20 godina kad budete imali familiju, traži poslove, pazite se, pogotovo vaš moral. Nadam se da ste dostojno proslavili jer dan kasnije ste vjerojatno ovako izgledali. Nije Tom Hrčku loši stari. U deki je jede mrkvu. Hrčak u afteru. Ako ništa možete biti sretni što ste ovdje na Balkanu u školi, a ne u Španjolskoj, jer u Španjolskoj su profesori ludiko puška. Ovako, prva stvar, nemojte ovo probavati, jer mi nismo sigurni u ovo. Druga stvar, taj profesor je manijak! Dakle, profesor tamo je organizirao terensku nastavu jer je htio dokazati da su bikovi u Koradi bezopasni, poslagao sve svoje učenike tamo i onda je bik trčao oko njih i znači, vidiš na njima na faci da su kao zašto sam ja pristao na ovo? To je sad sa kojeg ne možeš pobjeći. Doslovno. Dakle, roditelji su to potpisali, kao može terenska nastava, što će biti? Bik će mu trčat u lice, ali neće mu ništa biti, može. I onako stalno je pred kompjuterom, nek izađe malo van, nek upozna bika, nek trči mu u lice. Naletili smo na jedan jako super kovčeg koji se nama svidio, link je ispod, možete ga čekirati i naručiti. Mi ćemo ga definitivno naručiti, dakle ovako, imate skate unutra, zvučnik, punjač za iPhone, i prijatelje dobijete uz to. Što u biti bi moglo dobro doći ovom liku? 17 godina frajer imao, otišao je na maturalnu, nije imao što i onda je ponio mačku. Pogledajte kako izgleda. Frajer izgleda super. Frajer koji se sjeti povesti mačku na maturalnu zaslužuje ono najbolju pratnju. Znači taj frajer će uspjeti u životu. Budete putovali po svijetu, 21. stoljeće, 2016. godina, tehnologija ide naprijed i više se ne trebate koji mi u Italiji sporazumijevati rukama, nogama i kao quattro stagioni, daj mi pizzu j***ter. Frajer je napravio aplikaciju, specijalne ove ušne neke, uglavnom vidite ih na ekranu, ne znam ni ja kako to, staviš u uši i u biti u real time-u ti prevodiš što stranci govore. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Yes, I can hear you talk French. It's just that it's no longer a dream anymore. It's real. Za sad je napravljeno na jako puno jezika, naravno nije na hrvatski, srpski, bosanski, jer ko nas Frajer je tu ideju dobio kao sam, ali nije u biti inspiraciju uzeo iz Hitchhiker's Guide to the Galaxy, najbolja knjiga ikad, Douglas Adams, jedan veliki poklon, sad bi stavio i ako smo što naučili iz te knjige je da nikad nemojte nigdje ići bez vašeg ručnika. Bring your own towel. Jedan veliki pozdrav kralju svih kraljeva, odnosno Trumpu svemira, Zap Bebelhorst. I'm from a different planet. You want to see my spaceship? Trump svemira. I kad prođete to svoje ljeto, morate paziti, sada idu prijemni i morate se prijaviti na neki faks. I to je jako bitna odluka u životu. Kao što vidite, njih dvoje su odlučili studirati nogoglavo-stolni tenis. Bravo, znači ovo je dosta dobro bilo. Ono što sam ja primijetio je da je rezultat 11-11. Opasniji sport od boksa. Ti se nikad nisi boksa, a? Ti se bojiš patke, stari. Frajer koji se bori patke rekao da je ovo opasniji sport od boksa. Ako ste gledali prošlu epizodu... Kako ti usisaš patku, Borna? Ti se bojiš patke. Čekaj, ti se bojiš patke, stari. Anatidofobija, strah. To je fobija u kojoj se ti bojiš da te patka u nekom trenutku stalno gleda. Kako ti kad mi upademo u neki fight i neko ima patku? Here's Johnny!
Kineski policajac koji je osvojio internet i rekord kineski u tome da je 8 sati stajao na istom mjestu u istoj pozi i nije se mrdao. Za to vrijeme na Balkanu policajci ne dobivaju nikakvu nagradu. Zato što se tiče Amerike, u Americi još uvijek isto Amerikanci imaju previše novaca, vremena i hrane. Tako je frajer napravio Captain America štit sa magnetom koji, ako mu ga friend full precizno baci, onda ga može uloviti, jer to u borbi kao baci mi štit, ali pazi kako bacaš da se ne ozlijedim. Razbijao je okolo grede i razbijao je kuće američke, to su američke kuće, znači najnekvalitetnije kuće. On uleti kao, baci ga kroz zid. Frajeru, baci nekog kroz zid u Dalmaciji, gdje je sve napravljeno od kamenja. Ono, dođi u Dubrovnik, baci nekog kroz zid, neće nigdje. Ono, Hulk bi tamo došao i kao... I onda je isprobao te magnete kako može ići okolo i dizati se, tu se prikači, onda ide kao oooo, hoćeš mi namontirat nešto tu? Aj, namontirat. Oooo, ništa ne montira, tako. I could do this all day. Svi ti superjunaci imaju neke specijalne alate i sve to. Naprimjer, Captain America ima, vibranium, najjači metal. Wolverine ima adamantium koji biti fora na dijamant koji je najtvrđi, najjači predmet ikada na zemaljskoj planeti. I ovaj frajer je to testirao, uzeo je dijamant od $4000, certifikati, sve. Stavio ispod hidrauličke preše. They say that diamonds are forever, but how long? I to je to. To je to. Muškarci koji gledaju sad ovaj video su kao, cool, žene su sad. I tu staviti stari, gori sve, Mordor, trine, žene vrište. Smirite se, prsten je samo 1,2 karata i 4 milijarde konvertabilnih nečega. I 2 Hrvata koji su senzacija ovaj tjedan, znači bogovi, ne tu čelo, smaknite, ne, čelo se stavljati. Prvo, Stipe Miocić, koji je doslovno Hrvat koji razbija okolo i osvoja UFC naslov najjači heavyweight. Bravo Stipe, pozdrav Stipi. Drugi Hrvat, frajer je istuka Ronalda i to niko nego naš Modrić. On je istuka Ronalda, vidi ga kako se bacija. Dođu u pekaru, evo, ne. Zato imamo senzaciju tjedna koja je nas oduševila. Ovo su tata i klinac koji zajedno vježbaju i ovo je jednostavno prekrasno, ja ne znam drugo reći, nego da nam je to bila inspiracija, mislim da će i vama biti inspiracija i s time bi završili ovu senzaciju. To je bilo to od senzacije, hvala vam puno što ste bili s nama, to je bilo sve ovako. Subscribe, kliknite tu subscribe, iskreno ne znam ni ja zašto, ali svi kanali na internetu govore subscribe, pa onda ćemo i mi, tako da subscribe-ite se. Ovdje je link na koji ćete klikniti koji vas vodi na stranicu gdje su infografike, linkovi i gole slike mene. Ne, nisu, možete slobodno kliknuti. I vidimo se drugi tjedan. Hvala vam što ste bili s nama. Stavi glazbu. Hoću da pucam laser. Prazna mi je poznanja, stavi neka čudovišta. Pizdarije se događaju, čovjek svojoj ljubavi donosi ono što je od uvijek htjela. Picu. Ne postoji osoba koja je sretnija od njih sa picom.